KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi kum ka jing pen klan ni ka parti bat ban pen kre ye ke election che ke yeng dor bar thau an ke jilla ka ban salong ha usnam arajar arpulai ke National People's Youth Front ha ka sngi palai kala pen scam ye ke nongelam bapura jong ke National People's Youth Front Ribhoi District ye ke nongkit kam bapura jong ke NPYF Ribhoi District lapan scam de state president ke NPYF usamla kitbor nongrem ha ka jingelang ke balalong han nongpo harengkat ke jingedon lang jong MLA ke jirang constituency uba Sostina Sotun UMDC ke jirang uba Victor Rani ke MDC jong ke Umsning ke kong Magdalene Maulong uba Regional Kharkamni uba dayu district president jong ke NPP na Ribhoi ubabu Clement Maulong bat kintup kiwei kinongkit kambu pura jong ke NPYF Ribhoi district ki kintup yo president usamla pendap waalang working president usamla Rishan Singh Lingdo Vice President Usamla Lancius Aimle, General Secretary Usamla Penbahalangs Aim, but kiwei. NPYF Ribhoi District, kiba layo ban penskem, akan dikasih. But kumulong mana, ka District Ribhoi ni berapa? Abro santali kini ki konsensi ki bamangi hidon hakipol ki bamansua gimdon ya ka youth front gidon kan parent body but kadi ka sin ka banin ko hakaba la pentu board ya ki nongilam jong ka NPYF kiba lingba jumpi ki nongelam ki banla ban sothit ya ka rukom trekam jong ka National People's Party habaro ko ke district bat kumju ha ka jila ka julu te kum ki nongelam ki kun sama ki ba nitip ba phi dei ka lawe nakabenta ka district ka jumi pidai ka lawai nan ta ka jila ka jumi pidai ka lawai nan ta ka ri ka jumi ganun banong hakaba ngidong ki nongilam ngidong kam yaki hun sama kiban mission nakabenta ka imlan besalam kumno bapin pinyam ya ka rukom trekam gejumpi ya ka jishakti gejumpi na ka ka district bat kumjo ha ka state ni borokoi kumki leaders kumki nongilam kisama kibadalnya ka benta ka krautam haka imang gasama nganu banong badai lingba jumpi isama baong sanangna susu ban penkai ya karukom trekam jong ka National People's Party haman di political party ijudon likely ki win di badai hadi political party idon ya ka parent body idon ya ka youth wing ka bangingi ka youth front but idai bagan ya ka women's wing kita likely kalau kita mau bersil kiban bertelun ya ka political party kita ni nak kita kiba pun kikam kiba pun kan ka political party ni dalam menteri nak kita ka bahagamiat jong ka konstitusi jong ka district bat jong ka jalan di kaya ni beroi nama kita hari ni pun yang nak kita ka National People's Party kum ka way naki youth wing lalu kukawin naki benta kiban ya pentelungan ya kita menjaga National People's Party baru ang itu bagi kami ke parti masing da undang yang merata jong ke jala dari ulit di istana haus nam ajar khatlai baga ke mau haus nam ajar khatlai kami ke parti kayo ajib jong tak
Henry hakni ka ajak khatra habu ka khlip mat ka bangi idon mata idon kumba arpulai ngut ki amale dengan bakla kane ka pun I ki keu jo kane ka National People's Party kepala seng nongrim dati nong yang juni hawa ka nongrim bar syakri yang kane ka jela ya ka notice bagi kari India bakowe haka constitution itu bi haka artikel ka ba wa tho syai kada baka weng ki mat ba konstan baka National People's Party ka don ban syakri galon ban penek bisa yang kita ki bang khat ki indigenous right kami kita ki reply ki badon kalen ni dari India kerpangi ki badon haka ni notice pat haka ni jalan rakyat bat sisya kalong ka jing sarang yani na ka jilla bagi dia kaya ka party ka lagan ka office of New Delhi Qatar National People's Party te function ni dam ni ya ka election sa Manipur ya tentang line up membuka saumut nantang lakiu sa kenyumut kalau party ka bawan baar hadir ke BJP jadi kayak ini kapli ini kemudian tang aku jilla jadi North East but hakuni state kane ka party ka